Ka dorbar pelun jong ke senong sak senyang ke bakin thop ya ke sak senyang A bat ke sak senyang sat that B kala rai de kawai ke surban penne ke syong suk syong san hapok ke senong sak senyang barok kawai hadin balami ke jingklumar hadin ke result election MLA ya ke ni ke rai ke dorbar pelun sak senyang kala shim ke jingelang ke balalong ha ke sngi palai ha ke senong sak senyang lai don lang hagani ke jingalang ke bala khot ke dorbar pelun nadu ke executive magistrate jong ke West Dentia Hills District uba WK Kharlukhi JM Sangma DSP Law and Order uma Rimaya Muksor Assistant Director Information and Public Relation Joai Secretary Joint Committee Saasnyang A bat Saasnyang B ulaong baka dorbar pelun dakawai ka sur kalarai ban kerpat yo Deputy Commissioner jong ka Joai ban wengno ya ka curfew mate kabala penjari ha Saasnyang hadin begini ki arshnong kilarai ban penne ya ka syangsuk syangsan jingelang la penyai da appointment lalu wahe shnong Saasnyang sat that B balayo ya ka jingkran na uma di emban wahe shnong Saasnyang A Reverend ECH Pasa ma Gilbert Sten bat uma habahun dekhar MDC ke Sapai constituency